Kada ste u Osijeku, Dravu možete prijeći mostom poput visećeg mosta Mladosti ili kompom. Prva kompa je u Osijeku počela prometovati prije 105 godina, a nazivala se Osijek. Kompa koja i danas prometuje izgrađena je 1972. godine od čelika u gradu Apatinu. Teška je čak 19 tona, a može prevesti 50 putnika. Kompa nema motor, ne troši gorivo. Kompa plovi Dravom uslijed prirodnog toka vode. Povezana je s čeličnim užetom dužine 195 metara. Što je Drava brža, isto je brža i vožnja. Vožnja traje od 4 do 10 minuta, što ovisi o protoku vode. Radni dan kompe počinje i završava na lijevoj obali, gdje kompa uvijek i prenoći. Redovita plovidba počinje ujutro od 9 sati i sve su vožnje besplatne.